In Suid-Afrika is daar die jaarlikse groot landboubijeenkoms NAMPO aan die gang en ons kollega Irene Marie van der Walt is daar. Sy stuur vir ons hierdie onderhoude. Een is met Suid-Afrikaanse landbouminister John Steenhuisen en ook met die voorsitter van Graan SA, meneer Kriege. En later is daar ook 'n onderhoud oor back and closure medisyne wat sy vir ons bring. So kom ons luister noukeurig en kom ons sien wat hulle te sê het. Yeah, thanks everybody, and baie dankie vir almal wat hier is. Thank you for everyone that's here. The media play an incredibly important role in getting information out to the ground. Obviously, in the current world environment, there's a lot of disinformation and misinformation and fake news that does the rounds, and that is why the traditional media formats are so fundamentally important to be able to get the facts out to our farmers, our farm workers and the agri-sector on the ground. So never underestimate the hugely important role that all of you play in that.